Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubati Tostar Welkhan. Habakren Shakinong Thok Kubor halor ka jingkam MLA ka Nongston ba Maximilian Bersan halor ka Lanbil. Ulaong baha ka jing shisha MLA uday bantauan hapo jong ka assembly ni hapo darbar tauan. Henry ka jingkren uba Maximilian kaday kamat baha bankren de kidukot ka district council. Henry ulaong baha ka nukurukom ba uni MLA ukam ba kane kaan ni ka Lanbil la thau da mau. Ulaong ru ba umla banlen ba uba Maximilian Bersan uday udakot jong ka land committee bat bakila don bentalang haka committee. Henry ban kampat bagaday kamat jong ka NPP ni UDP ni kanu kasengsan perthai kaday ka bamsngaw syong niya. Kumta na kalyang ka jong uhi nadu ba ulabat kumu EM jong ka land committee bat ma uhi uba penyat bakandon kani ka landbil. Bat ula syemru bakane kaday ka jingjam bat kaday kamat ka bakila syem da ka isi ba menta balayalam da mau kum UCEM. MLA jing siya udah bantau aja po assembly dan mereka kani ketika isu jongi ki MDC apo district council dan hamtip hakanu kerukom bau MLA ulawan kamba kani ka an batau da re hoi mla ban len pat ba ba Maximilian udairu member jong kani ka land committee ke jongi mau kadang ke contribution ru nak kalian ke jong ngamla len ya ta dan re ban kampat ban dei ban ong ba ka isu jong ke NPP ni ke isu jong ke UDP kan ke isu jong kanunul political party kam ka dei ka bam so syong nia den re na kaliang ka jong ahi nadu bangabat komu EM jong kalan ha ka pasin ka baningkong hidi mangawe initiate ba kandon kanikalan bil ha bangapoy ha po district council namar ha ka stem ka baningkong ngalakren ni kani kum MDC wedan bomdan ha ka isi den re ha kani ka tem ka mentang ayo lat balong EM babat ru ya kalan te hadin bangalasyong kung iyam kalan ngalalap ba ka council ka jungi kamdon ya kalan bil tena takadaw ngalasyong ka initiative bangala form ya ka land committee bat hadin kata ladan ru ka jingi selok bat ki officer ka jungi ki legal advisor jungi bat ki member jong committee bat ngila sudai ban kentup lang ya iba Maximilian hapo ka committee ka jungi namar ba ideru i chairman jong ka law commission kata kadika jing kawai ka bangi syemili nreban kamban ong ba kadika issue jong kanu political party wat mangi ka UDP ru ngi kam hadu menta ba kani kadika issue jong political party kadika syemba kani kadika jing job kadika issue ka bangila syem da kani ka isi ka bamenta ka balayalam da mga komisiya. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.